gotwereria chinkoro chiabo nonyene kero banyorete chibonasi chinke gukwana n'Ensoko TV nigota Dias Matara oyure mo director se factory ya Nyankoba abasabire boigo guseniga asabira barasiasa gutiga abamanyi bechaye gukwanira amangana abwatikaine n'oboremi bwechaye igo musaba balemi baitu si bana ba Kenya ngaya mangane chaye tigatunyaire ngora nane ndoko weka siasa market zicha umete bantu bamanyete all over the world ekero one factory X igo buyers bamanyire bamanye mtano nero as management mtano as governance igo nana barati ko olecha yao ko ya siasa ngoja to reduce twende shambani na politicians keep up kimeleke tu aidina basongo keep up bagonya gukwana mangana mutamanyete iga bantu bali bataalamu bakwane ko yecha kera mba mai thingi kagenda agina mana karo nyo mos umuna siasa ale chiro agale kusina matanga umuna kwane ndata manyeti itoko soka sana bra nto manyeti iga ba politicians keep up tiga oburai tutwara oburai kuli right kurwase mugondo abalimi mugondo no kunyeburugira no kubika fertilizer no gotora no black as buying center committees abantu balende chaye ya bako nyabando ke factory be process never to the right standards na marketing bakole kasi yabo hii chai kuna faida na itasaidia sisi neto konye lakini mwana gara konyo mundala matangi ngenda kwa ne chai utigire ikawa bona yajakire gocha ko bantu batogole